Hallo hulduine, is me sé éile ní chéan, agus an dú, ha me sé dul bhí bríomh míon, trend na chéil ní tuig sin. Ha me ddíireach san cur amach an hin gine seán na beachcan persanta acamsa agus stocha nach bhíal gan chuig leor. Is an táis chuig amach coffi amach a gláinichin. Nis ha bhí san gibhéil córa go bhí ggóil coffi fancy mar latte agus rúta mar sin amach a gláinichin fada. Ach, fiog na mian socialta, ha me sé bhí feicing duine a ggóil coffi le J agus haid gan whisky agus rúta mar sin agus canéala dúna cíogá. J had cear le cúpa coffi amach a muga a ha blá le banne, nio gún banne ag trí fach an gúcht. Uitach hai viz. Cursona ha duine smain húcine fashion choice a haun. Can you look over your building site? Can you look toco an scúdóga chlá? So curson a how dul amach bí festivals agus rúta mar sin le uitach hai viz orst. Can nu go ach smain húgur un benefit gin uitach sin. Agus sé sin nach cael duine ach a bharach gur sin bí duine smain sin go bhfuil gobar ag an festival. Trom lockdown ha seo a duine bhí cúr das an fátach go. Mar mi hí. Ach J haun le bhí duine I dúnú party mar seo agus bhí cúr da idir gealte ina da bhí san a seo. Nis chaneanna gránach go chórbút bhí cúr das an fátach go. Ach díon an fát go léir agad. J cearla sin, honestly, how coid mar gan bechórbút a bhí an cartoon. Ha mi tíadach go gra. Ha 2020 a bhí crachtte go leor, gún na fashion statements agus na trends a seo. Ach hí sin na harí tín, achas an an drásta, mar sin leib.